svako carstvo, bilo ono osvajačko ili neko koje je manje osvajačko, da kažemo više vezano za neku nauku i drugi neki prosperitet, donosi i dobro i loše. I svako od njih, nebitno kakvo je, će prije ili kasnije pasti i transformisati se u nešto drugo. To ne poznaju ljudi. Mislite da sad ti crni šeširi koji vladaju anglosaksoncima, znači oni su zapravo osvojeni, američko carstvo je zapravo anglosaksonsko carstvo, a anglosaksonsko carstvo je zapravo cionističko carstvo. I to nije, pazite, cionističko carstvo baš posle bitke na Waterloo kreće u svoj uspon, ono je već negdje do kraja 19. veka pustilo svoje korenje svuda. Znači već posle Prvog svjetskog rata koga su oni izdeklamovali, ulaze u potpunu kontrolu, što se kaže, nad novcom, nad financijama, nad uticajima, partijama i tako dalje, i oni tad već vladaju. Znači, to je to isto. Znači, američko carstvo je nerazdvojno od tog. Znači, to je jedno te isto. Nema tu neke drugih podela. Znači, to je u suštini cionističko carstvo koje koristi sve ove druge države,